opposition the laribe MLA manga sigi matat MLA kuntra pirabadi tha taru phawgi manungda anobo lenga ama siemba ngamdrabadi punsi supi goina MLA phamdagi thadok lage haba wafam yauna MLA thoksum location phungdok wafam kra miyamna thamjari hoki bai na ja bil jaba ka patani matu sore ga di hol responsibility to tori ka khoi to ogi khoi manga sigi mataka kun manga da bibiu keno kun dha da bibiu kun dha kun dok bibiu keno sarkar mo siya udah tha taru na sala ngam na kana kun sigo MLA go to chal ni ha tauro mo ni ngamde kala ga di khoi support to khoi BJP ko support to ga national party ne democracy sa ba lai ba na anda setu pe kan ten sari para ten sari maka da constitution maka da yana da mena khoi gi disqualification ne na aduna mara mo dona masagi kare ta chungo ki yana da na mara mo dona tauro semo lo yo khoi ne support to ya tauro ke na daga ne semo khoi to ha yo le da ang dang tha to ne sa la yin lo ke lo ngam la kana kun si ne yo de sa mai la ka lo da da chiga to ya ne ajwa ka bueno haijari jisu amarum de ko bare hairakle kami kita yang dokter gini oh dah aku tahu boleh kan hajar ini masa gimana kali ini minus itu sama dia tu jaga aja lagi ni kok air hajar ini perjalanan ada tabi pada kok nangi poset kali ini nangai itu mana piyu tahu piyu kau dengan siapa kau email mati kau poset email matau je oversight ni tahu juga kami nak tahu tak kau tinggal sudah Misalnya sebenarnya kalau lala macam tahu ya mana semua mana apa jadi semua loan korban loan kalau lala itu mana kamu orang macam dah hayung apa kau tahu ni sekarang MLA sina government CM na balep na honari government CM na ba governor claim tawra yari center state sida president rule asi makha sangthana bo honara basu hana lengak peram BJP amasum mapang oina seminary ba party singi MLA kharana anoba government ama CM na bagidama governor claim tawra yari hayeng dagi hawgodari ba parliament ki nungzumi phamasi ki manunda state sida hauji thamli ba president rule asi makha ताना था तरुक अमगा सांगतोना बगी रेजोल्यूशन अमा पुथोकपगा लोइना हाउस अनिमक्तिगी अप्रूवल लौनबगी वफम असि टेंटेटिव बिजनेस तसु यावरगा लेरि मथांग था अगस्त की कुनगा माथोय फावा पुन्ना नुमित कुंथ्रागा निथोय सांगबा नोंजुमी फमसिदा पुन्ना सिटिंग कुनगा माथोय लेगनि पार्लियामेंट की नोंजुमी फमसिगा मरि लेना मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंटरी अफेयर्स ना प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की खुथांगदा थादोरखिबा सिरोल अमगी मतुंगिना पुथोकलब याय हाइना पनरिबा बिल 33 की मनुंगदा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की आर्टिकल 356 क्लोज 1 की मखादा हौखिबा फेब्रुवारी की 19 लेबासिगी प्रेसिडेंट की प्रोक्लेमेशन की खुथांगदा स्टेट असिदा प्रेसिडेंट रूल थमलखिबा असि मखाताना सांगदोकना हाबगी रेजोल्यूशन असिसु सेशन की अदर बिजनेस की आइटम यावरी स्टेट असिगी असेंबली बु सस्पेंडेड एनिमेशन थमदुना पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लेतबा असिना मरम ओरगा पार्लियामेंट के नुंगजुमी फमसिगी फाइनेंशियल बिजनेस सलिबा सही इंग्लिश ngani kunga manga kunga taruki oina demands for grants manipur gi discussion amasum voting su puthok tuna khanana bigi list yauri hayeng dagi haugodriba parliament मियाम की मरुना बीजेपी की नेशनल प्रेसिडेंट ओरिबा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की यूनियन मिनिस्टर जेपी नदना सिरो लौरगा सियर लौरगा पॉलिटिकल पार्टी सिंगी लुसिंग सिंगी मिफम अमसुंग असि पार्लियामेंट हाउस की कॉम्प्लेक्स ता पांगतोखरे मिफम मदुर तुंगान पॉलिटिकल पार्टी निफुगी लुसिंग यांखैगा मरी ने सरुग याखी पार्लियामेंटरी अफेयर्स अमसुंग माइनॉरिटी की यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजूना मिफमदुदा हयेंगदगी हौगदोरिबा पार्लियामेंट की सेशन असिदा लेजिस्लेटिव अमसुम अतै बिजनेस की टेंटेटिव आइटम ओइना आइटम 33 लौखलगने हाइन सुपुंदुखि मरकसिदा हंदकता नेशनल मीडिया याउना लमदम असिदा फोंगलिबा पाउक्सिसिंगसु हयेंगदगी हौगदोरिबा पार्लियामेंट की नोंजु मिफमसिदा स्टेट असिदा थोकलिबा हमलकलिबा प्रेसिडेंट रूल असि मखाताना सांगदोकनाबगी बिल अमा पुथोकलगनि हाइना फोंदोकनरखिबा अमदि ngasimaksu मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंटरी अफेयर्स की मेकेडिगी मणिपुर की वफम असि बिजनेस की आइटम लिस्टा थोलखिबा सिना स्टेट असिदा हाना गवर्नमेंट सेमबदा योरंबा बीजेपी की एमएलए सिंग अमदि बीजेपी गा सदमिनरबा तुवान पॉलिटिकल पार्टी सिंग की एमएलए अमसुम इंडिपेंडेंट एमएलए सिंग की मरक्ता हेना खोरांग खोसाउनाबु एहले अदुबा पुन्ना सिटिंग कुनगा मथोय लेगदबा सेशन असिगी करम नुमिता प्रेसिडेंट रूल सांगदोनबगी वफम असि खनगदगी हाइबदी खंगमगमद्रि खंगबलेत्रि ओरगलिबा फिबम असिदा हानदगी हौन स्टेट असिदा अनब गवर्नमेंट अमा सेमननबगी ललोंग संगसिलखिबा बीजेपी एनपीपी NPF CDU अमसुम इंडिपेंडेंट MLA सिंगी मरक्तगी गवर्नमेंट अमा सेमबा याबगी मसिंग पायरगा हौजिकसु लैरि हैरि
Presna Ponga Paugi Likunama Gimatuna, the status of the Tamliva President Rulasi, Sangdo Handana Atupumatam, Center Gilusing Bushing the popular government Masema Navagi, Tavok Pekalakta Taragadi, Manipura Kunda Minari Puru Kudimaki MLA sing Apun Bakang Buamana, Atupumatam, status governor Lusing Bama, Putopagaluna, government Sim Navi claim to Organari. Nongzumi Pamashi the Manipura President Rule Makatana Sangduna Bigi Bill Putoktuna, Parliament Ki House Animagna. President Rule Sangduna Bigi resolution of the Yava Piki Pataragadi, another government of Siam Nanabahona, but the Kuro Tanga Maramna, resolution of she house to Putokring a Yamanga, MLA in State Ki Governor da, government Siam Nanabigi claim Masitorabi, Hiramasiga Maridana, now no government Siam Nanaba Takshin, but the Yagadoriva, MLA singing Apunba Mipamasu, Atubumatam the Pangtolava, Yana Lady Hensu, Paugil Kunasina Makatan Heidi. Shutdown Handona by FNCC the appeal Tori, Kukizau Tribal Kanglup Sing Apex Budiam Oiriba Kukizau Council KZ China, Manipur Naga Taba Mapam Sing the Kukizau Community Mioishing Tina Sapi Halomasum, Shutdown Handopi Huayna, Foothills Naga Coordination Committee, FNCC the appeal Tori. Naga Taba Sing Kongi Saruk Sing the FNCC na Iranamic Hinongyari Kukizau Tribal Sing Sadok Sintau Matam Kaktana Shutdown Taukibane. Naga Miamgi Ahal Sing the Tamlamba Lam, Saktamasum security the threat labana Maramoraga, Shutdown Assishanti Oina Satabani Haina, FNCC na Fondo Collective, FNCC Secretary Robin Kabuina, Naga Singi Ipai Pus and the Tamlambalamgi Sarukta Mangzunana, Kangan Bataudana Tragana, Naga Miamgi Ayava Yaudana Lambi Semzilak Pasi, traditional ownership right Pu Ikaikumnada Banari. Ngarang Tupo Kukizo Council Gisirula Naga Miami Kundabi area Powdun Satliva German Tiger Road Si Kukizo Civil Society Organization na Taurang Todun Siamba Humanitarian Lifeline Amani Masitangai Padavadi Siamani English Niga Kungo Humdugime Humdagi Toklava Ethnic Violence Asinama Kukizo Miam Maitay Nataba Pumpsing Powdun Satpada Yadaba Masum Kudong Tinning Oiki Haina KJSG Information and Publicity Secretary Ginza Bolzong na Fundoki Masina Maramoina Ariba Intervillage Track Oiriva German Tiger Road as Semga Sagatuna Susampura Masum Kampupi District as Paunanki Masiga Manana Sugunu the Sangyada Badagi Susampur Sandela Masum Tenopal Samnaba Tong Latravasu Singhat Lambia Shida Tangduna Satpataki Hedi Mitai Lukiana German Tiger Road Amasum Singhat Lambiasi Drag Putok Sintoba Lamini Hairivasi Yumpam Yauda Simzin Sanzimani Masigi Clemasi Asumba evidence later Masum Arandani Hairibuapamasi Daiti Yauda Kukizo Kanglupu Mixa Tiana Bohonabani Hari Keja Siki Mekedi Central Government Masiguma Tokwaiba Masum Yumpam Yauda Maral Shirak reject Tauduna German Tiger Road Asi Singha Lambiasi Inter-District Lambi Lifeline Oina Semgat Piyu Hanasu Apil Tauri Nupa Amathari Yanduna Siramli Lamsang Police Station Ki Manung San Lamdeng the Leva Solid Waste Management Plan Gi Nongpok Thangba Saruk Langol Singsangi Monsongi Upambi Nupa Amathari Yanduna Siram Lady Laikidraba Nupa Lamding May Laikai Singang Bob Hemanta Singa Sayankai Apapa Laikidrava CS Pizo Singakoi Police the Panga Pau Nine a Save Puntaramaturum Tabamatam Lamding the Leva Solid Waste Management Plan Ginongpok Tang Basaruk Langol Singsang Pareng Lom the meter Samarum Sangshilaga Leva Monsong Marakta Hobo Upambi Amada Hemanta Thuriandun Siram Kipani Mishi Sigamadi then Lamsang Police na UD case Malakre Maka Sibak Rim Smoke the Post Mortem Torabamatung Aribamatong Pangtonava Imunung Sina Creati Assam the accident Anida Teresidi Assam the Tuan Balambi accident Anida Mio Teres Sikipagaloin and Atopa Anina Sokli Hina Police na Fondokre accident Amanangarang Hosai District Tokivani Atopaduna Dobri District Tokivani Hina Makoina Fondokli Police officer Lamana Pongdok Gimatuna Hosai Nilabgan area the Kana Tautun Lap Gariama Tongamagi railing the Tumzin Medigi whom could the Shivagalin and Atopa Manasoki Asopadu local hospital Madapuki Dubo marks like an Avagam Danasiki Official Dunahiki Dobrigi Golaganja area than a Karama Lambi the Haidokraga Upambi Amada Tumzin Medaginupi Amama Sum Tataraka Nairib Angama Kutaski Police Amasuma Pamdugi Mioishing a ta Amaga Makai Katangai Angama Yauna Mio Humdi Kalaba Matung Hospital Amadapukedu Anga like an Abangam than a Shikiana Fondola Donamaki Adopani the house Makatan and La Yeng Lienesu Paus Makatana Fondorakli